So, okay.
Si Claude Tamo po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi laring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kakamate na karing dakalataw. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mit mong lugod. At yatsyat may kaya kaming makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariya na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi ke kaking kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Lukluk tamo po. Magrasya nga bak po ke katamungan. Yabe talaking panalangin tamo'ing kapasalamatan daring makatuki. Johnny Galang, Mr. and Mrs. Ronnie Torres and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Ricky Duncan, Senaida Puno Duncan, Leon Duncan, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Pasencia Timog and family, Petronila Mans Breeds and family, Engineer Raul Canlas and family, Palyasigi and Lopena family, Marwan and family, Ray Daag and family, Eugene De La Cruz Esteban and family, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Anthony Fernando Paraking kayang 40th birthday, Lourdes Macapagal and family, Janet Paraking Malagwang Kapaldana ng Janet Carbonel Bansil. Yabe tala naman po, king panalangin tamo din kaya katamong benefactors para king bulaning Disyembre. Ella Gomez, Victoria Macapagal, Ray Dabo, Nesita Lagason, One Family, Alice Pangilinan, Adela Salazar,
Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento, Lourdes 20 anonymous donor for altar table, Lourdes 4 anonymous donor for gates and grills, Mr. and Mrs. Bong Galura, Grace Palyasigi, Lorna Pineda, Priscilla Calakyan Macaraig, LCDR Generato, and Mary Joyce Mercado. Yulino Sana King Ligaya Banuaring Kaladuadari, Florence Sosowan, Felicitas Sowan, Venancio Sowan, Lydia Cabug, Francisco Angeles, Webster Angeles, Priscilla Angeles, Estelito Angeles, Romeo Manalastas, Pedro Liangco, Dimpna Leonardo Bernardo Macapagal, Maria and Vicente Rivera, Maricar Roque, Emiliano Castro, George Manalo, Kambering Sablang Maldang Kaladua, King Purgatorio, Talakad Tamo po. King lagyon ng impampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin, Maya payabak kay kayungan po. maya payabak po among. Welcome kay katamong 2022
simbambengi. King katahimikan ngeni, adwan tala ring grasyang burita mong ipagkalub ning Diyos kaya katamo, kaniting simbambengi at Pasko, makanyan mo naman king saguling katahimikan, sisyantala rin kaya katamong kasalanan. Betang penandit, penasakit tala, kapanamdaman dingaliwa, at migkulang tamo, king kaya katamong obligasyon, pamilya, obra, kaparang tao. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kang nuwa na Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kay kapatad, ng ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana King Bie alanghangga. Amen. Ikang milalakoking kasalanan niya to, pagaluluan mo kami. Ikang makalukluking wananing ipa, hanggapan mo ing dalangin mi.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos, mantabesan na kay kaming grasya mo, pabustan mong magpauna ampon tuki kay kami, bankasan metong ningnuan a Virhen Maria, ikaming manaya king panyatang ning anak mo, mi biye kami king lugod mo, king biye IT, ampon king biye adaratang. Itiyaduan mi kay ka o Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Antikening sasabianing Ginoo, tuntunan nyo ing katuliran, mirapat dapat kayo king matulid. Uling malapit ng datang ing pamagligtas ko, at malapit ng mipakilala ing katuliran ko. Nuan niya ing ninumang darapat kaniti, ing anak ning taong kaniti magparati, ding tutupad king sabat, ding elalabag kaniti, at maingat mangilag, king nano mang dapat amarok. Nino pa man karing daywan, amaki pamalen king Ginoo, nasukat sabihan. Nakaburyan ning Ginoo'ng makiyabe ako, king pamanyambara kayo, ring taong pinili na. Ding sablang daywan, amaki pamalen king Ginoo, bansang banding Ginoo, at luguran ding lagyuna, at sumuyula kaya. Ding sablang gumalang king sabat, at erelabagan king makanano paman, at tupadmit mong katapatan king kasunduan ko. Diti pawa ko lang idala king banal kong bundok, katmuan ko lang tula king paglubda king bale kong pipanalanginan. Ding ayin dang durulukan at aliwara pang sakripisyo, matanggap la king altar ko. Pablasanging bale ko, mayaw siyang balening panalangin, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos at itipon karing mga desteryo ng Israel, nga nang sasabi, at impang alwang taong tipunan ko naman, subali, karing tinipon ko na. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Kalunusan nakatasana ng Diyos at panuwana nakatamo at sunlagyasan ng masala ing lupa na kikatamo. Kanita ing labuad, akilala na laring dalan mo at ding bansa, abaluring makaligtas sa upaya mo. Ding bansa magsayala sana at pasidalit mitmong tula, ampat ikaing mimiral. Panibalan mo king katuliran ding sablang tao, ikaing tumayit ka ring bansa, ketiking labuad. Ing Ginoo binya na yung bunga na, ing Diyos a Diyos tamo, bibendisyon na nakatamo,
Bendisyon na nakatapasanan ng Diyos, ang gaking mikatakot la kayo, ring sablang sepo na ning yato. Niyo ing ari datang yo, ing ginuning meto yato, at itimawa nakatamo. Ingin manatili kay kayo, At keka timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang Yesus, tiburan nyo la ring alagad yu kangwan, at iwan minyayang patutu tungkol king katutuan. King ako kailangan ko ing patutu ning metong nga tao. Sasabihan ko iti, bukod mong para king ikaligtas yu. Iwan mengari ang metong nga sulu, ang makasindi ampon sa slag. At may bisa kayong miyaslagan sinaguli king sala na. Dapat ako, atin kong patutu amigit palak, king patutong binyen ng Juan. Ding dapat apagawa na kako, ningib pa ko. Detimurin dapat ko, patutwanda, king ingib pa, yaing mitubod kanako. Iting maya pabalita ng Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Lawen ko na mo po nung makagising kayo at masala mata at meni mo mil ko'y muri. Nano po nga kakit yu? Detang sinimana nabing itahimik kayo muna. Akakitya po yung matuwang babae. Akakitya. Akakitya po yung dalaga. O yan rin dalaga. Akakitya pong agnan. Balik-balik. Pwede lang akit agnan dingadwang bagi. Ing matwa, amponing anak. Ing madalumdum, amponing masala. Pwede lang palang agnan akit dingadwang bagi mayap. Ing masanteng, ampo pang makakayap. Pwede lang pong agnan akit, ing mayap ampong marok. Pwede. Kasi mamili ka eh. Pwede mong pilinan itang akakit mo. Nang minsan yung akakit mo, yay itang palagay mo gusto.
Pero aliwa pala. Pwede ngagnan, adwa at lu o apat na bagi. Pwede tamong akakit. Nang minsan, dakala posibilidad, aakakit mong masantin lang ang pilinan. Nano ing kriteria mo para mamili kay akakit mo. Akakit yoreng madalumdum, maputi ang pong matuling. Ing base, itang maputi. Akakit yoreng matuling, adwa lang taong miyarapan. Ing silhouette da. Pwede lang agnan. Nang minsan, atsukeng pamaglalawe mo nung api agnan mo lang. Meron pa, nangakakit yun. Tanaman, akakit ya. Deng building, keng gulot, akakit yun la. Akakit ya yung lupa na ning tao. Nung lumawe ka pa, masalese, suryan me, atin ka pang adiskubri, mekad bayo, mekad dati, pero uling dati yo, I appreciate meng in a new way, ining luma, aakakit mo. Tauli, akakit ye, ing aso, ngangat-ngatan ng butol. Aso yang mataba. Ene kalupa nga pong Elmera payat. Akakit siyang matuwang lalaki. Akakit siya. Aliye akakit. Uling diretso kayo ng lawe. Pero nung lumawe ko yung pakanyan, alilan may posisyon ng pamaglawe, akit me, yung matuwang lalaki. Baligtad tayo na eh. Nung alilan me, ing posisyon mong pamaglawe, buni na pong sabihan ing alilan me, ing posisyon mo, mapaliyaring tok ng kapamo, baming akit, ing maliliyari. Mapaliyaring matudtud kapamo, bayo ka magdesisyon. Kapalyaring painawa ka pa mo. Bahan kanito, mika energy kang pasibayo. Ialiwame yung posisyon mo. Ning mababurnout ka, mapapagal na kaking obra mo, kailangan kang painawa. Bahan kanito, akit meng pasibayo, yung gagawan mo. Nung ustuya oli, nung makakayap ya oli, nung ialiwaming paglalawe mo, atin ka pang akit, mekad mas malalam, mas masanting. Banwa-banwa, magsimbata mong bengi. Routine niya mo ini, akasanayan tayo niya mo ini, akaugalyan tayo niya mo ini, banwa-banwa, magsimbata mong bengi. Pwede kayang agnantayang lawen, ing karanasan tamong dati king simbambengi, ang poning kasulukuyan. Aliwaya kaya kabaldugan ing simbambengi ngene, uling akabyusan tayo, o tsutang paking pandemya, pero akakabyusan tayo, akakayarap tayo, ing pandemya, pwede pa kayang manakit ay aliwang kabaldugan ning simbambengi. Nung lumawe tamong matna, nung migunam tamong tahimik, nung mekad ialiwa tayo posisyon, yung kaya katamong sarili. Pwede nakatamo kayang alilan panlalawe ning simbambengi ngening 2022. Kaya katamong pamibye-bye, aldo-aldo, at king biyetamong kasalpantayanan. So ngayon pong simbambengi 2022, nano kayang panlalawe, perspektibo, punto de vista, ing pwede tamong gamitan, bata lang apigunaman, akwa kabaldugan, ding sasabihan da,
ding miyayaliwang ebanghelyo aldo-aldo. Gamitan ke po ing temang kasalukuyan, sinodo. For a synodal church, ing tema na communion, participation, and mission. 2021-2024, peka makabayang diling pamanaos ng Papa Francisco, king pamitipon dareng obispo, king Roma king 2024, dapat next year yang October, pero in-extend ni. Uling burinong pakiramdaman, bisayang makiabe king pamaglakbeda, ning mabilog a Santa Iglesia, burinong agyagan, pakiramdaman, deta nga lang boses, deta nga likeng libutad, at deta nga libutad, burinong akit, burinong pakiramdaman. Ing sinodo, iba't siya keng Griegong amano, adwalang piabe amano, sun, together with, jointly, agnan. Nepo, hodos, pamaglakbe, on the way, traveling, journey. So, ing sinodos, agnan o abe-abe, maglakad. Abe-abe, keng pamaglakbe. Gagamitan niya naman ng keng synthesis. Meto nga panlalawe, keng pamaglagom, kareng anggang mesabi. O kaya synergy, metong ya energy, ing metong nga grupo, mitono-tono la panamdaman. Synod, walking together. So in tema tamo, keng Simbambengi 2022, oyne. Neng Pasko, abe-abe maglakbe. Neng abe-abe maglakbe, Pasko. Neng Pasko, abe-abe maglakbe. Ing Pasko, metong yang grasya. Bahan tipuna nakatamo. Bahan piabe-abe nakatamo. Makapukul yung attention tamo, keng pangabait na ninggino, abe-abe tamong lalawe. Keng pangabait na. Grasya yo, ing pangabait na. Ing Pasko, daralani, ing pamakyabe. Ing ginong mibait, makipaglakbeya, kaya betamo king biye. Neng abe-abe maglakbe, Pasko. Ing abe-abe pamaglakbe, kananasan niya, magbait king Pasko. Uling mi abe-abe tamo, araranasan tamo, ing diwana ning Pasko. Then keywords na nagkakatamong tema, maglakbe, abe-abe, Pasko. Neng lalawen tayo ing amanong maglakbe, nanulareng lulub, a konsepto ompong karanasan, makiramdam, magsadya kayong pamaglakbe. Kailangan may sikanan para maglakbe. Magumasid nung nukapupunta. May gugunam nung gusto yung pupuntalan mo oli. Proseso. Aliya agad-agad. Pati yung katamong dekorasyon ngayon ditak-ditak. Bala mo maglakbe. Ditak-ditak daragdagan tamo. Aliwa pa po yung dekorasyon tamo. At aliwa pa yan yung piblasyo. Bukas siguro mandilo ko kanyan. Ngayon may mo kayo mo. Ditak-ditak. Po, ing pamaglakbe at inyang umpisa, at inyang libutad, at inyang dulo. Metong iyang pupuntalan king metong nga direksyon. Nang minsan ing direksyon mo malino, ya? Pero nang minsan lilisya ka. O kaya tutok nang ka. O kaya mamako ka. O kaya nakabisa. May pagal na ka. Parasan. Ing abe-abe.
Nanulareng lulwal konsepto ken pamiabe-abe, karanasan, dengaliwa mo muna la, dengaliwa libutad la, dengaliwa tawdi la. Dengaliwa tatagal la. Ingabe-abe, samot-samot. Pante-pante. May kakaintindi, lengguwahe. Eko po paintulutan den choir ngening magkantang Latin. Except nung metong yamong verse. Dino pong biyas ng Latin kaya kayo? Aintindihan niyo po yung Latin. Nung magkantata ang Latin, di magkantata mo naman Chinese. O kaya mas malapit siya yung Ilocano. Ang Papambisaya. Oneng elalengguahing pwede tamong luban, ban kanita aintindihan tamo yung kaya katanggagawan. Neng abe-abe, eta pare-pareho papil. Eta pare-pareho responsibilidad, pero pante-pante tamo dignidad. May binyag tamongan. Pero yung kaya katamong obligasyon, ang popang papil, aliwa-liwa. Yung kaya katamong achievement, aliwa-liwa. Pero itamongan, lelangan nakatamongan, wangis ng apong Ginoo. At ketang pamipante-pante nga ito, at intang pamipare-pareho, anak nakatamongan ng Diyos. Lilinguna nakatamongan ng Diyos. O iting pundasyon na ng pamiabe-abe. Brinang sabihan, nung kapatid ako, respetuan ako anting babae, anting lalaki. Respetuan ako ating karapatan, ating tao. Respetuan ako kingke kang kabilian. Abe-abe. Pasko, nanula rin konseptong karanasan lulwal ng babanggitan niya yung Pasko. Masaya. Ang giyampong anyang 2020 a pandemya, libutad na ning kakatamong kasakitan, menin nun tamong paralan, manakit sala, magsaya, mipag-text, gawang aliwang paralan, gamitan ing aliwang paralan, banting upayang mikone-connect tataw, panamdaman tamo yung saya, na yung Pasko ating mibabait, ing ginuyang mibabait, pero atin po naman masalese, masanting ami babait, migigising ing pamamie ng Pasko. Ito ang gampang mekad pabanwa kang maymut, pero ng Pasko as nakang kaganaka. Mibabait ito ng Pasko. Maging maganaka, maging makuleyo ing Pasko. So, kening simbambeng tao po, mekadening kutang ning pamigunam, makasawplo, kaya katamo, pwede yo pong gamitan din. Nanula ring larawan o yalimbawa ning abe-abe o pamaglakbe ang mayayakit kareng pamamasa. Kasi dakalang formang pamiabe-abe, dakalang paralan ning pamaglakbe, nung ating eroplano, barko, bus, kotse, bitis, pamaglakad. Pwede kang maglakad, pwede kang maglakbe, hanggang pang makaluklok ka mo. Pwede yang maglakbe yung kaya kang isip. Pwede yang maglakbe yung kaya kang panamdaman. Pwede yang maglakbe, gawang paralan, yung kaya kang pamamye. Nino rin kaya be maglakbe. Sasabihan na din pamamasa. Nung king punto de vista na ning kakatamong tema, abe tamongan. Ulinging Diyos, inabe na katamongan. Yang mumunang mekyabe, maglakbe, ingapong Ginoo. At awsa na katamong maglakbe, king banal apami biye-biye. Ninong inabe ni ngapong Ginoo? Dakal, lawentala, kareng pamamasa,
nung ninong inabe na. So kining mumunang aldo, yung kay katamong ebanghelyo, iba tsakang San Juan, in konteksto na ning pamamasa, yapin deng Hudyo, deng Pariseo, tututol la. King gagawa na ning Ginoo. Nano ing patutu ikapin, iba't ka kingapong Ginoo. At yung Ginoong Yesu Kristo, sinabi na, adwa. Ing patutu kayo, Iwan Bautista, at ing kadwa, deng dapat agagawa, no? Apagawa na kaya ning iba, ilang testigo na iyo, iba't iyo, king iba, ing mumuna, San Juan Bautista, si Janing Dalan, may naral iyo, pamagbalik king apong Ginoo, ating daratang mas migit kanako, at anyang datang ni ining sasabihan ng datang amigit kayo, til duneng San Juan kabang maglakad ya, oyan, ing kordero na ng Diyos. So ing amano ng Juan, ing pamibiye ng San Juan, patutuyo king Jesus, iya ing Mesiyas, tutuyang ibat king Diyos, tutuyang pepadalan na ning Diyos. Nano pang patutukang Jesus, deng gagawa na, dakaligewa. Maliban keng pamanaral na, menuluya. Binalik no pangabuo, keng pamanulo no, deng sablang masakit. Itang anak na ning opisyal, deng leproswan, deng pile, deng paralitiko, deng bulag, lepita na la pati rin kalulu. Kakadwa, o iting metong nanggewa, menulo ya. Ing kakadwa, pamipasubling miye, pepasublianong miye, deng mete, muna y Lazaro, di na nung pasibayong pag-asa, sala, bayong biye, bayong paglalawe, bayong pamigunam. O rin dapat na ning Ginoo, apatutu kaya. Yang tutu, katotohanan, bastanti niya kayong Tagalog, ing katotohanan, ing root na katoto, ing katoto, kaluguran, kayabe, king pamanintun, pamaglalawe, king tutu. Kanya abe-abe tamong patutu. Abe-abe tamong manintun keng tutu. Nung nanuying tutu. Deto, metong lang paralan, king kakatamong pamipatutu, king apong Ginoo, king Ginoo tamong Yesu Kristo. So ngayon Pasko, abe-abe tamong patutu kang Jesus. Karening atlong simpleng bagay, amekad masakit. Kaya po, sabihan ng tutu, ing milyari, ing meganap, eka maglaram, eka maglingad. Sabihan mo yung tutu. Miyadjala kanina rin asawang lalaki, pa-check it na ano, ding asawa ng magkano ya talaga isweldo mo. Ono ka rin kaibat. At may bengi ka. At ngayon ka pa minuli, nandi pa mayaring klase mo. Nino rin kayabe mo. Sabyan ing tutu. Kakadwa, lalong-lalo na ini kareng pengari. Gawan nyo, ing sasabyan nyo. Ing best example, ning katutuan, at ning pamanuro, witnessing. Keng-kekang sasabihan, gagawan mo. Ing pengako mo, tuparan mo. Nung tinango ko, ako mo tatango ng seasonal. Gawan mo ing tingwanan mo. Tingwanan mong maging tapat ka keng pamibiyay keng asawa mo.
Panindigan mo. Walk your talk, narapin. Ing amano, ang poning dapat mitugmala. Oy ting tuto. Oy ting pamipatuto. Aliway tang sabihan mo, marok ing maglasing. Pero, bengi-bengi, miminom ka. Mumuli kang malasing. Gawan mo ing sasabihan mo. Kakatlo, magpakatotoo. Maging tunay ka. Authentic. Nung buwisit ka, talagang buwisit ka. Nung mapali ka buntok, oitay ka. Hanggang nakaka rin. Pwede kang mag-improve. Pwede kang maging magana ka. Tunay yan namang pamibye-bye ito. Aliway itang magkunwari kang dakal na ako po karanasan makanyan. Patsye karapan ko lo, ring school directors ko, as nung kagana ka. Kagulot ko, pisasabihan na ako. So aliway itang patsye kayarap ko lo, ingakakit kong tunay dang sarili. Pero neng mag-outing kami o mengan kami kayong metong restaurant, lulto la ugali. Aminan da naman, natatakot la kanako. Maging tunay, magkunwari. Nanong resultada rin ng simpleng bagay, pwede tamong gawan, anting patutukang Jesus, yung resulta, no, maging tututamong komunidad. Komunidad yung buni ng sabihan Santa Iglesia. Komunidad yung buni ng sabihan ing pamitipon. Komunidad yung buni ng sabihan pamilya. Nung kapit na kang pamilya yung malaram, den kapit na alila, nang malyari. Ing pamanyabing tutu, maging tutu, pag-aralan niya, pamaglakbay. Abayan talaretang alapa, ketang katutuan. Abayan talaretang magkasakit, pabiyasang manyabing tutu. Abayan talaretang edapa apitugma, ingkarelang amano ang pondapat. Abayan tala, uling ginong Yesu Kristo, ingapong gino, inabayan nala, masipa detang etuto. Talakad na ang pongeni, at idawon tala rin kay katamong panalangin. Iwan Bautista, dinatang iya ang timong metong at alapangabot, at talapangabo sa magsalita para king sala, ngining magsaya tamo para king panyatang ding sala, ipanigat po tamo king ipa, ing pakiramdaman Allah, ring panalangin tamo. Ing pakibat tamo, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning balang anib ning banala kapulungan ketiyato, magbante ang pong magsadyaya, para king panyatang ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, paglalaman dalang kalinawan, ding taong makatuliran apanga parusa, ang pong pangasukol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kawangis ng uwan at alapangabos, maging karapat dapat ang pong kapanipaniwala tamong talapatutunang Jesus, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding kakabayatnan na pupusanan king Bie, lalo na ring magdilidili ang pong masakit, tamasan ding tulang daralaning adbiento, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Umayo payang iba, ing pakalulo mo para karing sablang panahon niya. Kakatman mula ring danupan karing mangaya pabage, turuanan mo kaming mitagulaling karing sarili mi, king paralan ning biyemo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, asikanan mi, at tsukeka ing pangako ning kaligtasan, ngening yampang milareting ayin, ibayo ming tula mo kay kami, at gawan mo kaming mabiye sakripisyo ning kapurian. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, yat nayoring pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. ti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos ing purian ampon pasalamatan dako kapilan man ampon nukarin man o iba Dios sa malugod ampon maganaka inularing sablang propeta ing panyatang no at delani ning indong virhen king sepupuna no kambening e pasabing lugod
Di natanggiyang mumuna kaya iwan at alapaminyag, ban ibulalag ni ampon ipakilala ni karing tao. Kinge mo na nung lugod na, tigkaluma na kaming tula, kabang pagsadyan ming pagmasusyan ning misteryo ning pangabait no, ban kieta king panyatang no, dasna na kaming maingat ampon manalangin, kabang ding pusumi, mangat mulang kapagmulalan, ampon kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimoing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala na la at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang lug dinawo ning biyena king pamaylas sa ampon kamatayano, kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ne ing tinape, at dinwang ne karing disipulo na at ngano, kwananyiti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ningapunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang neiti karing disipulo na at nga no, kuanan neiti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubo para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Dapta nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng pon pangasubli ng mebie, daraon mi akeka iting tinapi ning bie ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal na kapulungan mo, makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, idala mula at ding sablang mayango na bie, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kambening no na Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo no, kambering no na apostol at kambering banal, sablang banal, ami bie kalugod-lugod keko, king keka bandaring panahon, apurian ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon kayo. Kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko, o Dios ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, no ne pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metongan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganggo, Amen. ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ipakit tamong ining mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalakok ing kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. Esus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningyening penandit era kaatanggap king sakramento, ume kamu man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emoy paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi tinggak miya king amano ampon sakramento mo, ing papasyag ng datang wan at alapaminyag. King kapamilatan ng Kristo at subusal mi, ibayo mo laring biyemi, at pagkaluban mo kaming sikanan, ban apasyag mi king yato, ing malapit ng panyatang ning pamagari mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklod kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulameng gewang suging santuario. Ibat ka rin, payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkulub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misambanya yung lagyo mo datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kete sulip mantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldoy, biyam kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yamo kaya paisaul king tukso, nunay kabos king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at manya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Pray for the church, our true mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ingino manatili ake kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may yarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.